praktisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajing pempanah ka Meghalaya Board of School Education, ya ka result jang ka examen Higher Secondary School Living Certificate, ha ka science stream, ha ka sautrik jemang aja upon rio, kan long ka Sngi ka Kmen, ya ka jing jang ka samla Phibarisha Dkhar. Kabala rakhi ya ka Sngi dak ba pas ba ka examen, ha ba kalayo ya ka kerdan 9 position jang ka top 10. Kasamla Phibarisha Dkhar ka bapuli hasang kasi Higher Secondary School Jayau Shillong. Haka jing keran bau nonglum kubur kalai itu bakadap tak jing Kmen ka bamla ban patai namar bakala yo kait yo uso ubatiang naka jing trish tom jongka.
Everyone, kakating jong ka di Phibarisha Dkhar, but nga one naka school Sngi Higher Secondary School. But nga one haka merit list jong ka science stream 2026 haka 9th position. Ningkong do nga ay ngo siya ublay try kan ba don rin kay ban nga na do dang re hadu benta ba la ay nga ka jing shiller ka jing habay kano subject ru but ba nga dan ka confidence ru ba wa nga exam nga long confident halade. Hadin nga ay ngo email pa ibla dan rin kaya nga bila dan rin kaban nga iba ay ba ka jing shiller iba ay jing sin nga but iba nga iba nga na do dang red bangat labik mga hadin nga ay ngo ikinahinkay baro ba iladan rin kaban nga ba kikina school baro ba ila ayang ka jing shiller ila guide ba yung ina hakano ko ka mangin attempt ka exam bangin pulib ha but kamtam ro I ayang ibang hindi ban lang kibas ngored tata di kaway hadin ru nga kumkina asko nga soto kajing ejong ibara ba dan ko pang iha ka struggle ngi dan ko pang shit long lose faith bang ila long dito kike Henry ka one advice man ay kat na kina bangim jud ban long ki ba ting ek ni ki ba sngohen is so wrong Henry bang hindi ban minat ba wada ni habdi ban penjaw umat Islam ke parok hadas every Henry habdi ban minat ba kat badang la kam tamli ka bang hindi ban sngoret ba hindi ban shanya ba tribe under ni kabe ba ni ani so ipingaling kam dalong slotan ba nga to ba kan exam Henry should do I be ba under ni kabe ba nga ay nga bang okay usobat yang hadin ba bulay to kino hinkay ba nga wan hapo ka top list na la yang ba imi pa nila smo Kmen nila smo long nila ay ngo yu tribal adon ni kabe ba ni kamtam ba adon ni kabe ki parlok jang ni ibara ba lay okay usobat yang hadin siya kam ju shong na ka jing bampor pi shong hadu spoken tan kan ka shong ha ka kom krakot kay di fila plan lupa kum no fin crack ano kanta kam pila lawek ka kam ka shong ba ka consistent studying but ka proper health ki ibara but kabadan kam ro kam dir sang ba pinju what extra na inay fiap puli be haladi fiap shnya ka iba pi tip ka fim tip pat fiap kali na kinang kai kin dan be hiban pinirap bi pi ang makrahi yang langsung heroiki nga tangam ju panjing rap than na kiwe Henry man ka podang asam jing ek nga palmi ni kinang kai penyerap yang aru wada di permit ne performance step ne ni sandi ne kay ru Henry kidan be ben penyerap yang wada ki te banga pang banga shitam ru kidan rin ka be nga bakin penyerap ben patay kan no ka topic ka banga shimjing but pabadi for exam ru kila penyerap hay ngi kinabaro bangin la bangin yo ki tu sabat yang bangin yo ki marks ba he kita icing hero kim du le partiality kilong be ki fibo be par hoy kinaki ek mbaki diki kunjong la jang well ka mga comfort expect ka di ba nga yo 99 ha ka mathematics but 90 in both physics but chemistry but ya ka English but alti but ka bio nga yo by above 80% above 80 marks actually ka mathematics kam dadi than ka ba ka shong be ha ka ba fi practice man ka singi kay di fi puli bhai ki formula fi kan ma bhai ka jing batay jong kinang kay ang ka khamsuk but ka dedo ka scoring marks kay di fi la bhai ka to ang kala bhahan pin ki kala pin boost ki ki subjects nga ka krehi hoy ni kong yang ai ngui ble mau la dan jengkan yang kementai Phibarisha mat kum juru yang kino hikai kan ke school sama kilong kino hikai ke simkhia om tang ye Phibarisha rei ki kina school baro idalong kino hikai ke kroi banyarap ada ki ku ki kina school kilong ki bako mu kambut kila makin kiusha rang te nang ta pade ma masuk ang balai pi full nya imes kata beje balai ya isa kata beje dai pi ba pade ilong kan ilong mga dan kam ka jeram ong teng teng of sosun gina hikai kila that lai mo yong long I dan bi kita ka gentleman ba kinong hikai ilong kinong yarap jong ong hi ba imes isi ong ta kidan kam
phone nilai hai ni nei por haban ni don kidan kam ya kajaram ya makilong gina hikai gi batri sitam ha kim jup nen ai ki dan kam hi ba pinawan tuition nang ka iki bagi bata ya sekolah ta ki kena ki sngap ha kala along kajung to ya ki hi te nang tai phi ba ilong kena iba tri sitam si sai kata te ibam jup nen ai len ai ya kapor Kmen step dang step antara kataru bat kaktai kamyeng ndai tam isu record ihaban pet mangai ladir babe ladang step ihaban som tifin ihaban sargien ihab lum hab lang ga ek man pet lang bai katui dan para ibe ba inda shat inda pat ma ti long pan ikhna iba bati kala ka jong kapor ibati ya kapor i kumno be inkre i arrange hi ile hi kumta then nang ta ki nadu ba idang one school nadu bi one hania sengkasi nadu na ini section kalong kena apa sitam nadu kumta hi kayu kinong hi kai ru ki bakit kya nadu ini section hadu hane halor hadu bakan dabdap ya kan ikatual nang ta sungu dia i principal ru i bala song khat i vice principal ru kitur kla song thai tama kiru nadu ni kong kilong tiba iya je ki kena school baru kinong hi kai jong hasan khasi kilong be iya je ki kena school baru kalau ada kipang sitam ru kikir hindi ba ang pakisu iya mo de kita pikir ban pikir kanya kanu bentamo bikin ay ka bahatam ya ki kena school kata ka di ko way abang ada snow Kmen ba tengah ayay Kmen be da kani ka school kanang ki sa prang baka nang yo ay ki kena kiba minot kiba Sngi kamtam baka jing iya tu ka don kani ka school kata ka di ko way iya hay ki kena school kim ju lockdown yan ro ka ay ka batile kalong ka bahatam then aingo kanya Kmen ba nang ni siya kumadu baka pindang yo susu iki kena iba teya kalaway ki jongki kata ka dikaway ang tahi Taba competition jungi kam jude hi katach lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai hi mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sa dun ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house la ka homestay kay por bangi penkala ngi ay kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms tamba no 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadaw ka floor jong ki torres kila sedang bod ading ngin sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ro habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan shik ni kalong big opportunities hingi ki yun bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la bar res bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro